muzukuri narishingiye nabi kukamye gashingira nibishimo so ari kushingira mugende mukure buno buhanga muzukuri narishingiye nabi ahubwo nabonye mu kazana waje ufite udutako tw'inyoni fugisa n'abantu mugende ko ayo na maraso mabi yabatembera ninde wakurushingira no kumena ubwo budineti iyo biwani nk'iyina kurahiriye wewe rukamenya nuko wawo ndusha urutege wowe ndikopirana kabiri ndakurahira wari wabona umuntu nakubise ndakamba umwishwa wanje je wowe reka izi sura zabi zigende mugende titwa nahariya n'abatege namaga kuzambara bata muragira urutege wowe umusaza agenda ndakumushanya yemwe abagabo mugende genda twakomerera nabi jewe utsinda kangwa n'ibikanga ngo nkangu igihomora kwama ngurangiza kandi nje ico ndoyenza nkigutera sohoka wa mugabo Filipo ndakubwiye sohoka abandi baje bazapfara bakagana abakamisha ni benshi kabisa kandi bazi gukamisha n'icitegererezo kandi nta mugabo ushakira hamwe kuko mwiruka iwacu muraza kandi mwaje neza natwe twabakiriye neza rero wawa rero babwira ko mushakira ahandi hari abakamisha benshi cyane kandi b'icitegererezo kandi beza nkuko mwashimye abamwe rero ugorora abakamisha ni benshi kandi uzobona umukamisha mwiza rero numva ko mpamvu bitakunze hano nyine twokwirwa tubabwira byinshi ariko muzabona abandi kandi bazi gukamisha kandi b'intangarugero urakoze wa warugorora urakabisha noneho ndumva ibintu bigenze nabi urakoze data gasinzira ndabona twabubasha ariko mwadusuzuguye kandi simbizi ibintu bihinduye isura nta kuntu twabaheze inzoga ngo mwitwakirire nimumara ntimwidukirizeho narangije mvuga ngo iyi nzoga tubahaye mwidukirizeho nimwe muza mugabura mugakwiza mukakwambika mukamenya urukwiye ariko ibyo mudukoreye haya ngaho gira icuvuze baba nyabaraza ukuntu bo twakirira inzoga bamara bakananirwa kuduheza umukamisha rero twaje dusaba cyangwa batubwira impamvu batwina umukamisha iki bintu ntibibaho umuco wo kutunyaga mwaje kutwambura hano muri abajenesi ngaho gira icuvuze niko kuraza kuntukira iwanje nta mugeni tubahaye kabisa amaboko atarisha ntazaramukanya nta mwana wanje noja kuroha muje kumuha batini uvuze gute Zaroti nubwo ndi umukene sindi umutinda kurantuka aho umuntu inzoga bana ariko warugabo ni inzoga uri hari inzoga aho hose watembereye no muri filime uzubona basubizanya inzoga icicaro ngiki ngo tugusubize inzoga mwabaye gutabatinyi utagira icyo bagira nta soni imbere y'abagabo ngo bagusubize ifaranga nta faranga tumutwicaza hamwe ngo mureke kuzana akabindi k'inzoga mwabaye ndababaye muri iki gitondo wiki ngo ifaranga ntizasubizwa ifaranga za ba nyirazo ngo turabatindi mwe baba batunze babashishe mutagira n'icyo kurya umwanya tumaze muri nonzo mutatu zimanye turabakwe umuco mubi mudusubiza ifaranga za ha faranga tubasubiza kandi wa mugabo mwitonde mugenze makeya uyu muco mubi kutazimana bakwe twazindutse tukazana n'inzoga mugamufashe n'ifaranga zacu oya yewe ntakindi mvuga amafaranga yose nayakabye musubiza amafaranga yanjye tabindi munyene mugeni niko mubonye kandi umuhungu waje no muri lisansiye mubimenye sawa uruhombo n'urwanyu musubiza amafaranga yanjye sawa shaka ubwite ndabaza abasinzi ndabaza
muri sanzu udafite ifaranga udafite umutungo ni buri ndabazi mwumve tubabwire mwiyubahe ntimuze mwamutuzana ibintu birebire ngo muze kudutukira mu nzu yacu hano twotorana ibishashi by'ingoni hano tukavutana uko ni ukuri kw'Imana nimba mudashaka satani muri runo rugo mudugarurire ifaranga zacu hano tazo tubaho ese turasubiza ifaranga ziki ntitwatakaje umwanya wacu ku busa ariko wabaze ikibazo twaje hano kugira ngo mwabaye gute ifaranga muratwicajije abantu b'abagabo dutakaje umwanya wacu none mukeneye kutunyaga ariko tuvuga kanyagwa ubonyazo kurarega gatuza nka kino mitashe kure ngo ko muraza kuvumvura muvuga ngo twaje kubasuzuma barahamagaye ngo muze muri urugo kiriya cy'impanga nk'inanga ry'irundu urazana wazamutse utaranirwa agaramye azagira ngo ijuru riri kuri purafo ugende witonde pasoni ko baratuzamurira ururimi uko usanga bazanye n'umwanda mu birato dutakaje umwanya wacu ku busa muri tumara ngo tubaze Imana ninde mukwe muri mwebwe ari umuhungu uba arimo ndi muri abasaza bako tubaze Imana iki umwanda hano batabasheke mu mago yanyu ngo muraza kurya ninde wabeshe ko ifaranga zacu ari zo guhahira abatindi kuryaga bavuze ngo ntazobava hataricira tubaho ubusa bwabo bagende niko bahereza ubwo busa bwabo tibaza bikura n'ibirondo uko usanga buzuye ibirondo hano umuntu wambaye wari kuvuga inabi uransazisha tasoni ese uwimanye umwana we nica nihe byanditse muri birango ngo uwimanye umwana we ngo abacumu nihe byanditse mukeneye kuzura intambara y'abagorora kandi muzombona ariko muzi ko twobamena amaso muzombona ko muraza kunsuzugura muwanje ntimuzi neza wa mugabo usibye ibyo kuza gusaba umugeni utahane duhuriye ugende witafazari ugende wiyubahe hano abantu bazoturishanya uduhanga hano tuzogwa hano nk'induzi nk'inyama z'abashi ugende witonde wa mugabo Filipo witonde njyewe nawe twamenyeranye nizana umuntu tukire mu magi nikaho buze unyambuye ubusa wewe kurambwira nabi muransuzuge ndi umukene murantunze mwanyinya asoni uraje uratuvogereye mu nzu turakwakiriye wicaye ku ndebe utaricaraho urasaza wende witonde wa mugabo witonde we nta turico no gufungisha uri umutindi nta n'iciro ubwira wowe kubera ubukene no gufungisha ukazova mushaje agira amenyo nk'ayakabo aha niyo mafaranga twabahaye kanyinyuke dore amaso ameze nk'ay'ingende ko muraza kutubusaza n'isunzu imeze nk'urusake rw'umuninga twabahaye inzoga zibiri mutugarura inzoga imwe hanyuma ko abatindi babashishe mutunzi ko mutagira n'urufaranga rw'ikawa kuraza kuntuka iri wanje wambwa we ukamera nk'imbwa ibwegese tasone kuraza kuntuka musohoke ifaranga nimba zibitse mu mufuko ukabikwe we uno mwanya zirungutse musohoke iwanje n'isura zimeze nk'izabibye musohoke mugende mwumve imbere muduhe ifaranga zikwiye gahabwa isumu yo muri sandi Filipo ga Filipiso nakada kameze nk'akamasa k'intabwo duhe ifaranga zikwiye nakamukuru waguye kundi uze kubera inzara zana hano inzoga yacu ya kabiri mudashaka satani muri runo rugo kabiri amashira mu gutwi zana hano umva wa mugabo gasopo uvumva tukamenyere jewe kansigira ibintu zo gukipakipa ko tuisanya hano nimba rugupfa umwe agafunda no gushogora iyo mihenga utwinya turi ngo musohokere mu nzu vuba n'isura nk'izabibye sohoka musohokere mu nzu sura zimeze nk'izimbwa musohoka n'abagabo musohoke ese wagisaza icara gasana n'imvi mutegereze abagabo nimba mudakeneye ko utwo twara mu ishashe za ramba mwitonde musohoke muzukuri narishingiye nabi kuko gashingira ni ibishimbo so ari gushingira mugende mukure buno ruhanga muzukuri narishingiye nabi ahubwo nabonye mu kazana waje ufite udutako tw'inyoni fugisa n'abantu mugende ko ayo ni amaraso mabi yabatembera ninde wo gushingira no kumena ubwo budineti iyo miwani nk'iyi nama kurahiriye wowe n'ubwo wabona undusha urutege wewe ntitwokirana kabiri ndakurahiye wari wabona umuntu nakubise ndakamba umwishwa wanje je wowe reka izi sura zabizigende mugende titwa nahariya n'abateka namagara kuzambara bata muragira urutege wewe umusaza agenda ndakumushanya yemwe abagabo mugende genda twakumerera nabi
jewe utsinda kangwa n'ibikanga ngo nkamwe igihomora kwama ngurangiza kandi njewe icyo ndoye nza nkigutera sohoka wa mugabo Filipo ndakubwiye sohoka abandi bajya bazakora bakagana nuko dutokera ngo pinyoni vimbe sohoka nababwe nimba mudakene satani muri urugo mumpi inzoga yaje simbavira muri hari akabindi k'izoga baje bikorewe gukora amavyiwe sohoka maze n'inunda zakora mu nazanye inzoga zibiri mu ngabiro inzoga twarizo wa mutindi batwarwa n'abakene sindabarimo batindi musigarane inzoga kenda kagenze amavyiwe muzoboka n'ubushishitu ibi twaronse ni wabiduhaye wa mutindi urakaja mumva gahura n'isi n'ubwirabure nk'umutsima w'ikabere